sunce na našem uredu Kajzericu u Zagrebu. Današnji je intervju sa posebnom gošćom, Julijana Matanović, neće istaknuti u hrvatsku književnicu. Također bili ste i sveučilišna profesorica na odsjeku za kroatistiku i osim što se talentirana autorica romana, priča i eseja, Julija je i članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. I ja bih odmah krenuo na klasična pitanja povezana sa čitanjem. Važnosti čitanja za vas. Ja sam možda dobar i loš primjer kad pitate to važnost čitanja, zbog toga što sam ja jednostavno sebe spašavala literaturom. Naime, kako sam dijete koje ne rasla sa biološkim roditeljima, dakle bila sam usvojena sa 3 godine kad sam bila. I ja sam jednostavno svjetove koji su ljepši od svjetova zbilje tražila u svijetu literature. Dakle, ja ne znam bili tako veliki čitatelj bila da mi je svakodnevnica bila možda malo ljepša. Ali kad trebate izdržavati svakodnevnicu i boriti se za neku ljubav u svakodnevnom životu, onda bježite u svijet bajki i svijet literature da bi vam jednostavno tamo bilo ljepše. I zbog toga sam ja vrlo rano sebi kao moto svog života uzela život je lijepa stvar, ali ja volim više čitanje. I da mi ne može nikad u životu biti toliko loše da od toga jednostavno kao pisac ne profitirala. To je možda grubo sada reći. Znači sve što mi se dogodilo u životu ja sam vrlo rano počela promatrati očima priče. Očima priče i pripovjedanja i kao čitatelj i kao neko ko će poslije pisati. Primjerice, ostaviti ljubav tog života, ti se pokušavaš izvući svoje kože, gledati to kao priču. E sad, kada je priča puno stvari našeg života objasni. Jer u priči ne može ništa, svi znamo, ostati nerazmišljeno. I u priči ne može nositi svaki dan odijelo, jedan dan doći na posao u sportskoj opremi. Neko će se pitati zašto se to dogodilo. U svakodnevnom životu možete proći bez toga, da vas niko neće na poslu pitati zašto ste danas došli u tenisicama, a svi smo naučili da se šminke. U književnosti to ne može biti tako. U književnosti sve mora imati svoje zašto i zato. I zbog toga sam ja spašavala vlastiti život tako da bi se izvukla iz svoje kože, promatrala i onda se stvari objasnila. Onda shvatila da ta djevojka za koju se odlučila ljubav mog života, njemu po nekim pravilima ponašanja izgleda odgovara više nego ja. To je bilo teško se suočiti s time, ali tu me pomogla kao zakon literature da to izdrži. Moram priznati da je ovo sažeti odgovor koji je stvarno ima svoju težinu. U to doba kad ste počimali, recimo, čitati, sjećate li se svoje prve slikovnice ili knjige koje ste čitali? Ja kad boravim u školama, pa me tako pitaju kad sam počela čitati to i ja uvijek govorim iskreno. I onda ta moja iskrena i pitanje i odgovori nekada nisu dobri došli. Ali ja mislim da mi koji se bavimo literaturom i meni koji u literaturi pitate i projekt koji vodimo, moramo biti iskreni. Ne smijemo imati figuće. I zbog toga moram reći, ne mogu reći licemjerno, ja sam počela čitali smo vrlo rano. Znate, kad mene pozovu na neke projekte, da ja sudjelujem u projektu, na primjer, čitanje djetetu još dok je rođeno, čitanje djetetu koji ima 6 mjeseci, ja kažem da ja u tome ne bi sudjelovala, iako slovim kao neko ko jako puno čita, zbog toga što nemam to iskustvo. I ja imam iskustvo čitanja tek kad sam se sama počela čitati. Znate, ja nisam odrasla u obitelji da bi meni neko čitao navečer bajke, da bi me uspavljivao sa nekom pričom koju bi sam ispričao ili pročitao mi. Njima je bilo važno da meni budu zaruška na leđa, da se ja ne prekladim. Ovo drugo nije ništa bilo važno. Ja vam čak, i to mene nije stid priznati. Ja sam krenula u školu sa 7,5 godina. I nisam znala ni čitati ni pisati. I kad nam je učiteljica, imala sam prekrasnu učiteljicu, kad nam je dala jedan karton na koji moramo napisati sve što znamo. Danas djeca bi trebali imati velike bilježnice da mogu napisati, da znaju puno. Mi tada te godine, ja sam krenula u školu 66, nismo znali ništa. I ja sam na tom kartonu napisala, ako sad se sjećam, I, O i A sam napisala naopako. Ništa drugo nisam znala. Imala sam jednu slikovnicu do tada, to je bila pepeljuga koja imala samo 4 kartonske lista, onako sam se još i listali, to je bilo najsažetije izdanje što je moglo biti, ali nisam se znala pročitati, gledala sam samo slike. I onda je ta učiteljica otkrila u meni da bih ja to mogla i ona je dosta samo radila i znala sam čak ne odgovoriti kad neko slovkao. Sjećam se jedne situacije, teta je rekla ovako: S, T, O, L, I, C, A.
Ja sam odmah ispalila tetologica. Nisam znala prepoznati da je to stolica, ali sam čula rimu. A tetologica je bila tetina najbolja prijateljica. Ja sam poslije se znala šaliti da sam ja već u toj mladosti, u tim malim godinama, već bila sklona ovom literarnijem, baš me ne briga što je stolica, nego ja već znam uspostaviti rimu. Tako da, tim priznanjem da sam počela u stvari slušati priče kasno, da sam se sa slikovnicama suočila kasno, da sam svoju prvu knjigu dobila za svoj 8. rođendan, to mi je dala ta učiteljica Dušanka, koja je napisala jednu krasnu posvetu, nacrtala je dimnjačara i napisala Dragoj Jukici, tako me zvala, za njen 8. rođendan, da je knjiga Postane najbolji prijatelj.